Iti Masakbayan. Sakripisyo. Masapol ang masursuro yu dagito'y abambanag. Tapno makapasa kayo iti exam. Adalan nyo ang naimbag. No adadi yu maawatan, agdamag kayo laang. Oh, naawatan nyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nasayaat nga rin no kasta. Mangipakita akpay iti sabali nga example. Ikan na iti sigarilyo minton, Madam Dama Daniel. Nagbayagmot kami na malpas asumanaw ti teacher tayo. Wen Gabriel, di kang danag. Ado ti balon ko ditoy. Ala kayo, tipulong kayo kan ni ma'am. Agi sursuro pa'y laang ngam sumanaw kayo di talikod. Ay, di ka man mo dita, Tricia. Killjoy ka manan. No kayat mo, ikanda ka mat iti sigarilyo minton, Madam Dama. Ay, never. Diyak kaya't yag sigarilyo. Nagangot dayta. Agulimak kayon. Ang mga numakita na tayo ni Ma'am Lani. Nakababain. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Saan ka kadimot laang amarigatan? Nasayat lo tananang. Sana ka marigatan. Basic lang dagiti sursuro da Madam Lani J School. Anya, pudno ka di day tanga ibagbagam, anak ko. Amangan mo't no basic kung kunamanan, nga mabagsak kan tuman mo't laangan. Ha? Anak, agnakam ka kumamutan. Namin ano kan anagulit iti first year high school. Mapmapanan ti tawon mo. Un ka dinanang. Tanag yun aya. Malpasak tulat ta. Ubingak pa yung ititawon ko adwa pulo. Ay na, pangaasim ka di ah. Ipatag mo kumamot ti adal mo. Dahito laang ti maipatawid ko kan ka. Gaputa saan tayo matabak nang. Una nang. Ay, ikantak man kit di iti 500 pesos. At dagatang ka project may. Ang mga nujak makapasa nujak magatang dayjay. Anya, nagdakkel mo 500. Sapay 300 laang ti igam ko ita. Igatang ko kumay ti bagas. Di la mabalin nga inton sumaruno alawas ti pananggatang mo iti ibagbagam a project. Sana mabalin nanang. Ito jo pala dayta 300 ah. Tagatangak ti daduma. Uray sumarunon ton ti daduma agatangak. Anya, ay kasano nga rudon nga iti igatang tayo iti bagas. No itad ko kan katoy kakaisuna a kwarta. Talaga nagmatag sigarilyo, Daniel. Makapabang itirik na. Wen nga rod, nang runa kat napariir dito'y sirok ti kayo ang nagtugawan ta. Atoy, aginom tapay. Mm. Adda may sabuti nga arak aginatan ko. Hanggang Manila ti pulutan na nalaklaka. Wow, talaga kumpleto, pare Gabriel. Naglaing ka talaga dumiskarte iti paginom kan pagsigarilyo ta. Imbag man ta namati ni nanang mo, igatang mo iti projects mo, ti dinawat mo akwartakin ko ano. Namati adagos. Nalakaalamlam yung ni nanang ko. Ikanak adagos basta ibagak apara iti pagadal ko. Alam na, aginom tan. Di tan sumrek. Nala daw tamutlangan iti umuna a subject. Wana, no isuti ko nam. O sige, aginom talang aroden. Sabagay, masabutak mo't lang agi eskwela. Apay, abumalbali ka manen iti sweldom, Salome. Kat no adda mo ta in-advance mo itay at 300. Pasensyakan, Madam Pasita. Kasapulan lang amin ti anak ko ti kwarta para iti project da iti pagadalan. Kastagayam. Ala, ikan ka iti advance sa sweldom. Ngam kita amang ano maornungan ka iti utang. Ad-ada marigatan ka. Ay na, agyaman ak, Madam. Bayan nyo, sa anak to nga ag-advance no sa anak kasapulan unay. Tapno sa anak nga agpayso ang maurnungan iti utang kada kayo. Husto ka. Saan agapo tadyak kaya ngam masyanakan ka. No agtrab-trabaho ka. Idintutan na alamon ti sweldo. Talaga nasing pati amo tamari sa lume. Di na ipaidam no umutang uno agad bans tayo kenkwana. Wen nga road, Marga. No sabali lang ata, ang mga no di nakinikan itay, gaputa dakkel payla ang tinabalik kenkwana. Ay husto ta ko na mari sa lume.
Isu arumbang laang asubadan tayo, itinapintas a serbisyo ti kinasingpet na. Wen, Mare Marga. Ala sige nga rodon. Intan, ituloy tan ti aglaba. Tapno ado ti malpas tayo. Nagadumanan dagiti imay nagpalaba kada tayo. Anyat aramidan nyo dito si Rok ti Kayaw, Gabriel. Daniel, hindi matanda klase o ita. Nagpapangin kami lang, Uncle Sandro. Saan ka di, Gabriel? Walang kal. Kan may sa. Awan klase mi. Isungat da kami ita ditoy. Pudno ka di dagita nga ibagbagayaw. Walang kal. Agawid kami ninton madamdama. Siguraduan nyo laang pudno dagiti isungsong batyo kanyak. Diyak kaya tinalastog a tao. Pudno dagiti bagbagami, Uncle. Patsyan da kami guma. Awan ti rason, tapno agulbud kami kada kayo. Nasaya at nga no kasta. Mala, lumabasak nga rodan dito ayan yaw. Gayam, Gabriel, agawid kanto inton madamdama. Walang kal. Agam agpangin kami pa dito ni Daniel, best friend ko. Alang nga rod. Gayam. Alaan nyo to'y sagas out. Higatang nyo iti mabalin nyo ang meriendaan. Agyaman na kangkal. Uy, At damot la igatang min iti bingo biskuit amirindami. Nagsingput ka na kal. Ay, di na kun pasablugan pa'y kaanakan. Basta agsingsingpat ka akanayon, wan. Laglagi pa nga agmay-may sa tiinam ang mga saksakan iti panagbiagyaw. Walang kal. Laglagi pag data. Trisha, ayan da Daniel kan Gabriel. Ada quiz yu ita. Awan da ka di manan. Awan da, ma'am. Itay pay lang nga padpadaanak ida, ngam awan da mat. Oh. Anya nga ta ti parikot dagi di adu. Apay akanayon ti panagabsent da. Jak mo, ma'am. Ngam kinapudno na. Sadot dagi jay nga agadal. Kan nalabit aday jay ti rason no apay nga agkarabsent da. Pagparikutin dagdagi di adu. Suratak lang nga dagiti parents da. Masapul ang makasaritak ida ana imbag. Saan na nasayatan ti kasto ang mapaspasamak kada Gabriel kan Daniel. Wen, ma'am. Kasayaatan ng dayta. Tapdo maamuan niyo no anya ti parikot. Okay. Agi-start tayo nga rudan iti quiz. Class, bring out your paper. Mang rapi tayo nanang. Wen, Gabriel anak ko. Inkayaban ni Lolam tapno makapanganan. Sigurado ang mabisinan itaday jay. Day tati si daan. Ugot ti sayote. Apay day talang nanang. Wen, anak ko. Ngam pasensyakan. Amok adi mo kayat dayta. Ngam iso lang amin ti libre ang maala di ta arubayan. Awan ngamin igatang ko iti naimas amasida. Sige nga ron tayo nakayaban ni Lola. Ngimjak mangan. Jak kayat ti si daan. Uray mabisinana ko na. Anya, ni, saan ang mabalin adi ka mangan, Gabriel? Sursuruam ngamin ati agsida iti nateng. Jak nga ron kayat. Sige ta ayabak ni Lola. Ay, anyan ti anak ko. Di namanan kayat ti mangan. Pulos ngamin at di na kayat ti agsida iti nateng. Nagimaskid din ti sindak itay bigat Daniel. Corn beef kan itlog. anya? Kunak man no ko na mga wanigatang ni nanang mo iti kakasta. Kanayon nga agsida kayo iti ugot ti sayote. Naglaing ako nagdrama. Di nak mabalin apaayan ni nanang. Talaga naglaing ka, Gabriel. Bilibak iti dayta kinalaing mo dumiskarte. Ala ka, Gabriel. Apay alinukom ni nanang mo. Apay ngayon bagam kwa na nga da project tayo, nga uray awan pay mat. Anya ba't ibagbagam manan dito, Tricia? Saan kumot alino ko ni nanang ah? Di kan aglibak. Nasabat ko itay ni nana sa lume. Agbirbirok iti umutangan na. Taitad na kanukan ka nga igatang mo iti project mo. Kahit, anya ang itimbagam? Gaputa saan mo't nga agdamdamag. Jaklatan nagtagtagari. Kasta ka di nana, kunaklangan ah. Nasayat no kasta. Di mo ibagbaga kanina ng awan project tayo. Tapno itid na pa itinayon tikid-kid daw akin kuha na kwarta. Anya?
Nagluko ka matan, Gabriel. Kabailam alok kunti mismo nga inam. Di ka man nakibiyang wit. Makamo kayo manlangan. Sige, panawan kayon dito eh. Nagaalas ti ugali yo. Di kalatan makibibiyang, Trisha. Nagadua talaga dagiti agpalpalaba dito'y laundry shop da Madam Pasita niya sa Lume. Gusto ka, Mari Marga. Kat gapuday ta iti kinapintas ti serbisyo nga ipapaay tayo kadagiti customers. Wen, Mari Salome. Ang madamag kumangayam. Nakabalik ka kanimanan ka ni Madam Pasita. Ay, sa anak pa'y anang ibaga, Mari. Mabainak, gaputa dakkel pa'y tina-advance ko kenkwana. Makauray mo't siguro ti project da Gabriel ije pagadalan. Sa bagay narigat ngamin no dumakkel ti advance mo ka ni Madam Pasita. Ang mga nuawan ton iyawid mo, ultimo pagpalingke no kasta. Ay, awan nga rod, Mari. Mala, ituloy tantiag trabaho. Nakamerienda tamutten. Sige, Mare. Nagadupay ti lalabaan tayo kadagiti kakadwata. Ay, naimbag amalam mo, Manong Sandro. Mabalin ka dito umay dito'y balayo. Kastamat kan ka, Salome. Mala, umay ka. Sumrak ka dito yung nagtipagsaritaan ta. Ay, agyaman ak Manong. Naimbag-lakit din, tanadaanon ka ita dito'y balayo. Wen, gaputa sa anak anapan injay garden ko ita. Malagtugaw ka pa'y Ay, agyaman ak manan. Nakasibugak mat ngaminan iti mulak. Di kan taktakan pa'y Manong. Ta sa anak matlaang nga agbayag. Adala na patag nga ibagak. Anya day taading ka. Ibagam lata Amok nga agpapada tayo laang amarigregatan iti panagbiag Manong. Ngam inturturad kunti masidagkan ka. Awan nga minan amok nga umasitgak. Anya nga minday taaya. Ibagam laeng. Tabarang adda maitulong ko. Kuha nga min Manong. Ada project da Gabriel nga anak ko iti pagadalan da. Ngam awan mo't maitad ko nga igatang na iti usaran na. No, ada kwartam dita. Mabalin ka di apabuludan nak oray 5 gasot. Isublik to matlaang apaman nga agsweldo ak ijay laundry shop. Masyanak matkan ka ading ko. Mala, pabuludan ka. Adamat na ira na akwartak ita. Adda pay lang tinabati iti naglakwak iti nateng iti napalabas a panagaapit. Uray bayadam tulat ta no addan to kwartam. Trisha, agbati ka man pa'y biit. Tulungan nakpay amang isimpa ka dagiti tugaw dito'y classroom tayo. Timmaray matan dagiti lalaki kan daduma a kaadalam. Wen, Ma'am Lani, awan parikot iti dayta. Alang arudan, rugyantan, tapno makaawit tamatan. Adapay sigarilyo anabatid di tatugaw. Asino tagsig sigarilyo? Da Daniel kan Gabriel, Ma'am. Naglaing dangag sigarilyo kan aginom. Idinto takas taunay arigat dagiti dadakkel da amang isaksakad kadakwada. Nagluluko matan dagijay nga ubing. Bagbaga akto ida. Saan arumbang agbisyo da? Idinto ta agad adal da pay laeng. Wen Ma'am. Baring dumangagdakan ka. Natangkan ti ulo dagijay adwa. Alang arod, ilipas tan ti aramidan ta. Tapno makaawid tan, Trisha. Wen, Ma'am Lani. Medyo nasip nga tanak mo tan anagawid. Intulod ko pa'y nga ni Trisha, gaputang medyo maluman. Ang mga noong tan nga min dagiti dadakkel na, no jak intulod. Naimbag arabiim, Madam Lani. Kastamot kan ka, Manang Salome. Nasip nga tan kayo mat anagawid. Ay, wan Madam, nag-overtime kami ngamin. Kasta ka di, Manang. Wan Madam, ay wan gayam. Madamag kumanlaang. Kaano ka di ti deadline ti project da Gabriel nga anak ko, ije pagadalan nyo? Ha? Anya a project? Awan pa'y matimpa paaramid ko kadakwada a project.
Anya a project dayta, manang. Wan gayam, madam. Madamag ko man laeng. Kaano gayam ti deadline ti project da Gabriel nga anak ko iji pagadalan nyo? Ha? Anya a project? Awan pa'y mat impapaaramid ko kadakwada a project. Anya kano a project dayta, manang. Kat no ko nanamot nga da kano project da, madam. Kat agbalor kano iti 500 pesos. Iso ang nagremedyo ak. Anya? Naglukon day a Gabriel. Awan project da, manang. Kan may sa anak nga agpapa-project iti kasta kangina. Gaputa amukmot amarigatan dagiti estudyante no kasta. Ay, kasta gayam, Madam Lani. No kasta, inulbudan nakmanan ti anak ko. Tapno makadawat laeng kanyak iti kwarta. Anya? Sigud ka din nga aramiden na kada kayo ti kasta? Wen, madam, inararamid na idin ti kasta. Kunak ano dinan ulitin. Naglokon ni Gabriel no kasta. Bayam manang, bagbaga akto tapno dinanton ulitan ti kasjay nga inaramid na. Ay nakababain paikit din kada kayo, madam. Ay nagloko mo't kami ng dayjay nga anak ko. Wow! Nagimas ti masida. Igado, kun intuno a karnit baboy. Mayat na ito asida, nanang. Ay, nanang. Gimatang kayo iti naimas sa sidain, tapno sa anak akamutaw? Saan, anak ko? Gimatangak iti magustom asidaan. Tapno ibagam kanyak tipudno. Ha? Anya apod nung ibagbagayo? Mga tekid din. Ala, mangan tayo nga roden. Kalpasan na. Agsarita tanto may papan iti project nga ibagbagam. Uy, masapol nga itadyo kanyak ti kurang nga kwarta. Masapol ang magatang ko amin. Tanamalpasan, ipasa kon ko ni Madam Lani intod Lunes. Ala, saan pa'y aday ta ti panunutom, anak ko? Mangan kakit din, tapno makapagsarita tan. Naimbag arabiim, Trisha. Kastamat, ma'am. Nakaumay kayo, mat. Aywan gayam, sumrag kayo pa'y agkapi tayo pa'y. Saanan? Adala na patag nga umay ko ibaga. Anya dayta, ma'am. Kayat mo ka diti aglaba? Agpalaba ako mamanan kan kainton bigat. Naurnong man ngaminan dagiti badok. Ado ngamin dagiti paperworks mi. Iso adyak masangot ti mangilaba ka dagiti badok. Awan parikot, ma'am. Kay kayat ko pa'y kitdi, Tapno ad naman ang tangdan ko. Isupay nga allowance ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aw sige nga rod, innakon. Dayjay lang ti ginagarak diti balayo. Agkita tantulatan ijay balay inton bigat. Wan, Ma'am Lani. Kat agyamanak. Gaputag pala ba kayo manan kanya? Amo ka na amuanan ni nanang asan apuno ti project mi. Aglibas ang langan. Diyak kaya't amaungtan. Tumpuakak dito tawa. Bay nanang. Agkita tantulangan o agbawon ti umot mo kanya. Ayan mo ka di. Agsarita taman pa, sakbay ang maturog ka, anak ko. Ay, diyak kaya't amaungtan. Aglibasak. Daniel! Umayak man makiturog dito balayo. Diyak kaya't adanggan ti sermon ni nanang. Anya? Mala. Sumrag ka man pa'y. Sakbay nga agsarita ta. Umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na ka. Paasim. Makiturog ak pela dito balayo. Naamuan nga minan ni nanang asaan apod no timbagakan ko na. Nga the project tayo di pagadalan. Anya? Kasano nga ruden? Sigurado nga ungtan na ka ni Nana Salome. Isungarot na makiturog ak pela dito balayo. Pabaawak pa iti pungtot na sakbay nga agawidak. Ipakadak pa kininanang ha. Tiamok at sana mabalin. Apay ngay, naglawa mo ti balayo Saan mo ta? Nailot lang to'y balay mi. Nang runak at adu kami pa nga kakabsat. Iso nga ipakadak pa kininanang. Barang kayat na. Pangasim Daniel,
Ura iti sirok ti lamay saan ti pagturugak. Anya? Good morning, Ma'am Lani. Good morning, ma, Trisha. Oh, nagsapa ka nga umay aglaba. May mayat ti masapa, ma'am. Tapno mamagaan ti ilabak. Husto ka. Ang agkape kapay, nasapa pa'y unay. Siya kunti mang timpla. Ala, nakababain, ma'am. Siya kumalatan. Ala, agtugaw ka kadilatan dita. Ha? Ato yun ti kapem. Agyamanak, ma'am. Igaed mo ti agadal. Tapno makalpas kan tumat iti adal mo. Wen, ma'am, talaga kasta ti aramidag. Nagnakemakon. Jakon kayat ti agulit manan iti first year high school. Narik na akong ti kinarigat ti biyag. No awan na talga da pagsapulan. Naamiris ko itan ti kanayon nga ibaga da tatang kananang ko. Husto ka, Trisha. Agagat ka, tapno ada kwartam. Di mo tultuladan ni Gabriel, akabailan na pa'y alokwan ti inana. No kasta, naamuan nyo ti panangluko na kaninana sa lume, ma'am? Wen, damdamagan ngamin ni Malang Salome no kaano kano ti deadline ti project yo. Imbagak nga awan. Iso aday jay, nabisto. Iso addi mo tultuladan ti arami day jay a Gabriel. Wen, ma'am. O sige nga, Rod. Irugi kon ti aglaba. Nasayata na sabat ka dito'y dalan, Gabriel. Apay ka di man Uncle. Sa dino tinaggapwam. Di talagang Uncle. Apay ka di masapol ang maamon nyo. Ay na, no anak kalakuma. Ang mga no nakabilkan. Apay ka di Uncle Sandro. Anya ka di man ti basol ko kada kayo. No kanyak, awan. Ngam iti inam, dakal. Di yung amin bibiyangan ti biyag mi kaninanang Uncle. Ay na, talaga natangsit kanya. Ay, sapay lakuma. Tadi mo to pagbabaw yan, tikas to yung araramidam. Ala, agawid kan. Kaasyam mati inam nga agsangsangit. Gapo, tadi nakamasapulan. Ha? Ay, nakusta. Mabalin ko ti agawid. Sigurado adi na kung ungtan ni nanang. Palabasan naman ng tikasingay naramid ka. Oh, apay ana pa ulimak ka. Maasyan ka kadimat laang iti inam. Adula amin nga ibagbagayo mo, Uncle. Na, Panawan kayo kid din. ay, talaga abastos day tanga ubing ah. Ay, kaano nga taaya nga agnakaw? Ni Nana sa lumimat day tamasabat ko. Nga, apay ang kaslagsang sangit. Nana sa lume! Sa dino ti papanan niyo? Sapsapulat nga ron ni Gabriel nga anak ko, balasang ko. Di mo lang ka di nakit-kita. Pasensya kayo, Nana. Ngam, jakmat nakit-kita ni Gabriel. Apay ngamin, anya tinapasama. Nalabit ang nagpasugnod. Naamwak ngamin asaan apod no nga da project yu di pagadalan. Kinasaritak laan mo't. Nagpimanaw kit din asaan ang nagpagpakada. Anyan ni Gabriel? Inkuri naman ang tikas dyan nga ugali na. Huwag nga rod balasang ko. Ay, sige nga rod, panawan ka pa'y dito'y. Inakpay sa pulan ni Gabriel. Sige lang, Nana. Bayan nyo. No makitak ni Gabriel, ibagak nga agawidan. Agyaman na, Trisha, balasang ko. Pudno ka diti ko na, Marimar ka. Nakitam a kinasarita ni Manong Sandro, ti anak ko. Wen Mare, kat nalabit ang nagawidan dayjay. Inka kitaan ni balayaw. Ay, sige nga rod, Mare. Inakpay kitaan ti anak ko sakbay nga agsubliak dito'y laundry shop. Sige Mare, siya kunti makaamo amang ibagakan ni Madam no saludsudan na ka. Gabriel, anak ko, ada ka matgayam nga agpaiso diti balay. Sa dino ka diti napanam, pinagdandanagnak. Kung tanda ka din, nanang. Saanan? Kan may saan ka matkat at talaga nga ungtan. Kaya't kalaang abagbagaan. Madingamin tinaramid mo. Ano kasta, pumanawak mo lang.
Sandak gayam nga ipatpatag. Saan apod no day ta anak ko? Ala, saan ta na pagsaritaan day ta banag? Basta di kan pumampanaw di ti balay. Madanagan ak namin no saan ka makita. Ayan dyan na laing nga anak mo, ading ko. Ada iji silid na manong, nakaturog. Madlaw anapuyatan. Baybayak pala ang nga maturog. Sana bali ta nakaluto akon iti kanan na. Inak pa trabaho. Sigurado ngamin nga ururayod akong dagiti kakadwak iji laundry shop. Ay, anyan ading ko. Isu amarmarwam di anak mo, gaputa pampanoy-nuyam matimading aramid na. Ung tamat ngamin tapno agnakaw. Diyak namin kaya't agumura kanyak, manong. Ngambagbaga ak mo ni Gabriel. Kan mang namnama ak nga agbalbaliw tumat laeng. Agnakam tumat la siguro. Nga ta, Diyak namin kaya't nga agsakit tinakam na kanyak, manong. Napatag-unay kanyak ti anak ko. amok day ta ading ko. Ngam ni nga ta Gabriel, ipatpatag na ka nga tamat nga inana. Ay, uwan, manong. Awan duwadwa iti dayta. Iso adimon ung tanti anak ko, manong. Ang mga noog talaw tumanen. Mala, panawan kan ditoy. Tama pa na kun iti trabaho. Magawidak matlangan. Ang mga numaong takpay ti anak mo, nudyak makapagtagpal. Nagmayatag paangin dito sirok ti kayo. Nagmayat matan ti kukuya-kuyam dito'y sirok ti kayo, Gabriel. Apay, nalpas mo ka din dagiti assignments tayo. Agre-relax ka. Adaya mo't homeworks tayo. Awan mo't sana ya. Adda, iso nga yung karamidanan. Tapno pumasaka matan iti first year high school. Di ka man makibibiyang. Ala, panawanak dito eh. Aramidag to day dyan ton magagatak. Gamno ita, masadutak. Anya? Ay, panawan ka man lang. Awan pa'y ganas ang makisarita ken ka. Ala, pumanukan. Aday ta, nakasweldon dagiti kakadwam Salome. Pasensya ka, gaputawan pa'y masweldom. Nga mabalin mo matlata ti bumali no kayat mo. Sana bali. Mao din ita nga aldaw ti panangikarom kadagiti in advance mo asweldom. Agyaman na kada kayo, Madam Pasita. Nakasaysaya at kayo lata kanyak, nga uray na laingak abumali. Gaputa na sayahat kamot a tao. O anya, ag-advance ka kadimanan. Uray saan pa'y, Madam? Mabali nga inton bigatlatan. San abalit adapay matbagas mi. Makamu ka nga rod. Ala, ibagam lang kanyak no anya ti maitulong ko. Agyamanak, Madam. Sige nga rod, agpakada akmatan. Agawid akon. Sige, aganad ka, itidalan mo. Agyamanak unay, Madam Pasita. Anyan ti kastoy, Gabriel. Saan ka manen ang nakapasa iti first year high school? Anya laangan ti aramidak ken ka. Awan mo't ngamin si seryoswam nga agadal. Pasensya ka na. Talaga, Jack, may ulo ti agadal. Sumardeng aklangan. Jack, kayatan ti agadal. Anya laangan ti masakbayam no kasta anak ko. Anya! Anyan ti kastoy, Gabriel, anak ko. Saan ka manan anak kapasa iti first year high school? Anya laangan ti aramidak ken ka. Awan mo't ngamin si seryoswam nga agadal. Pasensya ka na. Talaga, Jack, may ulo ti agadal. Sumardeng aklangan. Jack, kayatan ti agadal, nanang. Anya laangan ti masakbayam no kasta. Anya! Pasensya ka talaga, nanang. Jack, kayatan ti agadal. Nasakit la ti ulok no ipilit ko pa ilang day nga adal dita. Ngam anya nga rod ita ti kayat mo aramidan. Saan ka nga agbyag no awan natalgad a pagbiro kam? Sigurado kastoy kan tumatla kanyak makitagtagad la ang iti kompomporme tapno agbyag ka. Makita mo ti kasta unay arigat ti biyag tayo. Nalabit ano si bibiyag pa'y kumati amama. Saan tayo pumabot nga agrigat iti kastoy? Diyan ka mo, nanang.
Agpanunutak pa'y. Ang na ita. Talaga ajak pa'y lakay ti agadal. Nakapasa ka mat gayam, Daniel. Ag-moving up ka mat nga ruditan. Congrats. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman aktrisa eh. Ngam, jak kumamot din kaya tuloy nga agadal. Makapabanog. Makapasakit iti ulo. Naimbag pa'y ka ni Gabriel. Saan na nakapasa? Anya? Imbagpay ka ni Gabriel, kunam? Apay, kayat mo ka di manan ti bumagsak? Saan matkit di? Ang mga no pang-urin na ko ni tatang ko. No saanak pa'y lang ang makapasa ita. Nyay. Di akong sumrak intong bigat. Bagsakak mo't lang. Ay, sayang. Di mo mat ngamin igaad tinagadal. Di ag-moving up tayo kumaamin ita. Nasayat mo't kit di. No saan nakapimasa. Adda pambarko ko ni nanang tapno di na akong pilitin nga agadal. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Gabriel. Apay adi mo matan ipas nagti agadal. Diyak nga rod mayulo. Dakailatan ka ni Daniel tiyak tuloy. Agsangsangit ka mat, Salome. Apay ka di manan. Ada ka di manan parikot mo. Ibagam laeng bareng makatulong ak. Ay na, Madam Pasita. Itay pa'y nga agsangsangit ni Salome. Diyak mo mapasardungan. Da kayo man nga agpaiso ti makisarita. Barang agsardung mutan nga agsangsangit. Anya ka di ti parikot mo, Salome. Apay, kasapulam ka di manan ti kwarta apagbayad ti anak mo, iti pagadalan. Ay, saan, madam? Nga malading itanak lang amin. Nabagsak man ti anak ko iti first year high school. Namin anon nga inikanda iti gundaway. Di na mo't lata aramidan ti rumbang. Diyakon amunoan niya ti aramida. Namin ano daytan. Nalabit at talaga adinan mayulo ti agadal. Damagam kit dino kayat nan ti agtrabaho. Alaag langan nga agtrabaho dito ipaglalabaan tayo. Salome, anya di nadamag ko. Nga, anya, manong. Maipapan itinalaing nga anak mo. Pudno ka de, abagsak manin. Wan manong Sandro. Saan manan apimma sa iti first year high school? Una yan. Di naman la ipatag dagiti sakripisyo para kan kuana. Di na pulos igaad ti panagadal na. Tapno makapasa kumamalt. Diyak man amuno niya ti aday ti panunot na manong. Mas daawak laeng. Gaputa saan mo't asigod akas jay ti aramid na. Sigod mo't anagagat nga agadal idi ubing pay. Nalabit na ibarkada iso akas jay. Kan maysa, itultulok mo mat ngamin nga aramiden na latta ti kay kayat na. Di mo mat ngamin maiturad atub ngaren dagiti made nga aramiden na. Nung amin mabalbalin manong, diyak kayat apasakitan ti anak ko. Kayat ko akanayon amarik na ti kinapatag na kanya. Ay, nahangam kita mat ati nagbalin abungan na. Nagbalin asukir ti anak mo. Anyalangan nga iti masakbayan na. No saan ang makaadal? Kaya't kung nga ituloy ti agadal nanang. Anya ti kunam anak ko, ulitam man. Kaya't kung nga ituloy ti agadal kunat. Ay na, maragsakan ak amakanglag iti dayta. Mala, ingkanton agpa-enroll iti high school inton bigat. Saan ang dito iti kaya't ko apagadalan nanang? Sa dino nga rod. Iti sentro. Mabainak dito eh. Sigurado ani manin Madam Lani ti agbalin na teacher ko. Kantsawan dakto dagiti kakalugaran tayo. Angam kasano. Awan ba't kabagyan tayo ijay? Agbordingak ah. Mga nudyak kabailan abayadan ti pagkasiraam anak ko. Sigurado anangina ti maabangan iji sentro. Isaldayo pa lang to'y dagakin balay tayo nanang. Dayta, katno kaya't kyo makaturpusak. Anya, kayat ti anak mo nga isaldam ti dagaken balayaw tapno agadal manan kunam? Wan marimarga. Ijay ngamin kano sentro ti kayat na sumrakan. Nga mariribukan nak. Mga no saan nan tumanan nga igaad ti agadal.
Mga no jakton mabawi ti kakaisuna adaga ken balay mi no bilang. Dayta nga rod ket. Iso a panunutan pa, no isaldam ti balay ken dagayaw no saan. Kasarita man na imbag ti anak mo. Saan a bareng-bareng ti kidkidawan na itaken ka? Wen mare, talaga akasta ti aramidag. Jak kayat amapukaw ti kakaisuna apundar mi iti daydi gardo nga asawa. Nagbayag matanti ko na mapantay jay sentro, Gabriel. Matagtagaan ako nga gururay. Di mon samot kabalanan na diskartyan ni nanang mo ita. Kimapoy kakadin. Aguray ka kadilaeng. Dandanin, Daniel. Mapanak kampay di agadal jay sentro. Tapno itad ni nanang tinakil akwarta abus-busak. Ayos ti diskarte pare Gabriel. O sige, no mapasamak to na ita. Sumardengak matin nga agadal. Sumuro takton kan ka. Ayos Kasta man tikat ko. Talaga agayam na. Meto kasta. Adan tumadlakad kadwak ijay sentro no bilang. Agbiag tanto anaragsak ijay. Kumusta kan, Tricia? Ma'am Lani? Apay nga da kayo dito'y third year ita. Jack na ibagaken ka, idimay ka naglaba ijay balay. Hangam siyak itan ti agbalin amay sa kadagiti teacher yu dito eh. Na-promote Tricia. Nasayaat no kasta, ma'am. May mayat no adda kayo dito eh. Adaman ng pagpatulungak no adda jak maawatan kadagiti leksyon mi. Awan parikot iti dayta. Hangam, awan ka din damag mo kan ni Gabriel? Talaga ka di asaan na nagadal? Saanan, ma'am? Di na ka mayulo ti agadal. Saan na pud no dayta? At dalaing ni Gabriel. Ngam ti sadot na ngamin ti patpaturayan na. Adoy ti kape manong Sandro, agkape ka kabayatan ti panagsarsarita ta. Ket agyamanak, tapin at gam ti awis ko itaken ka. Napatag namin ti ibagak. Ang yamanak iti ka pahiyading ko. Mapay ka day. Anda ka di manan inaramid amade ti kaanakak. Ay, awan manong. Ngam kinasarita nak ni Gabriel. Adda kidkidawan na kanyak. Mariribukan nak no patgakon no saan. Ngam no jak mo't patgan. Awan mo't amo ka pangalak iti busbusan na nga agadal manan. Ne. Kan nga ti kayat mo asawan. Kasano ko mga awan pangalaam. Idinto ta adda matrabahom. Kan may sa libre ti high school dito oy. Allowance na langan ti ited mo. Awan ko mati parikot no dito iti pagadalan ni Gabriel. Ngam saan mo't? Ijay ka no sentro. Gaputa mabain ka nun kadagiti kaadalan da. Anya? Ne. Apay ba't akasta ti kayat na? Amo na mo't amaringrigatan kayo iti biyag. Ita, kasta pa'y ti kayat na. Kayat ko ngamin amakalpas ti anak ko manong. Iso at tulungan nak. Isaldami laang ti balay mi. Aramidag ti kastay. Tapno makaadal ti anak ko. Sa dino ti papanan niyo, Gabriel, Daniel, malaman na Adda kayo pa'y laang dito'y sentro? Anda lamapan mi gatangan. Talaga pumimpintas ka man niya. Nang runa, naka-uniform ka pa Anya? Di nakman pa sa blogan, Gabriel. Ala, intayo pa'y agmerienda dita abanda. Adamat kortak dito eh. Agpaiso? Saan mi nga mo timang pa iti grasya? Ala, intayo nga rudan. Pambaran tayo nga agkikinumusta. Medyo nabayag mat basitan aditay nakapag-iin ni storya akas iti sigod. Hintay nga Roden. Tapno saan adito'y dalan ti pagtaktakderan tayo. Inakon mamlani, nakupin kon dagiti linabaak. Da kayon tulatan ti mangisimpa. Agyaman akunay kan ka, Tricia. Mabit lang, Ited ko titangdan mo. Adoy. Agyaman ak unay, ma'am. Ayun gayam. Amoyo, nakitak ta Daniel kan Gabriel idi kalman.
Adada ijay sentro. Kat, kumusta damot ngay? Itimot nga minang kabang-ibang nga ili tinagadalan ni Daniel. Dinan kayat dito eh. Mabain ka no nga minan dito'y lugar tayo, ma'am. Amo na makantsawan no dito'y nga agadal. Ngam ni Gabriel, ada imbaga na kanyak. Anya? Kaya't na kano nga ituloy ti panagadal na, ma'am. Ngam, ijay kano sentro. Kayat na kano ti agkasera. Gabriel, naimbag nga aldaw mo. Mabalin ka di ti sumarongkar? Sa anak ka di ama kasi nga? Da kayo gaya, ma'am. Naimbagmat nga daw yan. Kat mabalin lata, ma'am. Ala, umunod kayo. Agsasarita tayo. Agyaman na, Gabriel. Napatag namin ti gagarak. Iso anak ka umaya. Agtugaw kayo pa, ma'am. Tayo mga lati merienda. Aha. Saan kan nga agtaktakpay, iho? Agtugaw ka kitdi. Kaya't ka makasarita maipapan iti panagadal mo. Apay, talaga ka di adimon kaya't ti agtuloy nga agadal? No dito eh. Saan na talaga, ma'am. Sigurado kaasyak iti kantsaw. Ngam anya ti kayat mo. Sa dino nga ron ti kayat mo apagadalan. Ijay ko masintro, ma'am. Naimimbag ijay. Tawan makamam mo kanyak. Angam sigurado ang marigatan ni nanang mo. Sigurado ngamin nga agkasera ka no ijay nga agadal ka. Adamot high school dito lugar tayo. Baybay no anyaman ti maibagadakan ka. Tinapatag kat makaadal ka. Ano nakibiyang mo da ito maestra? Gabriel? Adda ka di ibagbagang? Ay ko awan, ma'am. Basta jakon kahit ti agadal dito ayan tayo. Naibagakon ka ni nanang dayta. Sige, sikati makaam mo. Sapay la ko mga rod, ta igaud mon ti agadal, numatongpal ti kayat mo. Maasyan ka kumamat, iti inham. Anya ka diti ko nam anapatag nga ibagam kanyak sa lume. Apay anas kan nga imadayuta kadagiti kakadum nga aglablaba. Gaputa may sa sikreto daytoy madam. Kat numabalin, jak pay lakayat ama amwanda. Anya nga minday ta. Ngala, ibagamon. Barang kabaulak nga ipaay. Amo ka kabailam madam. Iso asika tinapanunot ko nga inasitgan. Ala nga rodan, ibagam. Anya ti amom, no makatulong akan ka. Madam Pasita, mabalin ka di? Asikalaangan ti mangsalda iti dagaken balay mi. Anya? Ne, apa yun sa lume? Anya ti mapampanunot mo? Apay nga isaldam matan ti dagaken balayo. Madam Pasita, mabalin ka di asika ti mangsalda iti dagaken balay mi. Anya? Ne, apa yun, Salome? Anya ti mapampanunot mo? Apay nga isaldam matan ti dagaken balayo. Diyak kumakayat nga aramidan ti kastoy, madam. Ngam kayat ko lang amin unay makalpas iti panag-adal ti anak ko. Uray, agpatinggala ang iti 4th year high school. Nga mapay amasapol nga isaldam ti sanikwayo. Nang runa ti balayo. Sa dino nga ti pagnaudan yun bilang. Dakkel ngamin agatad ti kasapulan ti anak ko, madam. Ijay sentro ti kayat na pagtuluyan. Agkasera, gaputa adayo matunay dito lugar tayo. Numinalam nga agawid. Salome, kayat ka atulungan. Mabalin kumat ket di asaldaan ti dagakan balayo. Ngam, kasanunton, sa dino ti pagyanam. Isyakton ti mga ramid iti pamuspusan, tapno adda pagyanak, madam. Pangaasim ko tapat ganak iti dayto akid kidawaken ka. Uray inutag nga isubli ti kwarta apang isaldaak. Patsak nga igauden ti anak ko ti agadal. Bareng makalpas tumet laeng, aging ga iti kolehyo.
Unay kan Salome ading ko. Naluk ng unay ngamin ti pusom iti dayjay anak mo. Insaldam kit din ti kakaisuna sa ni kwayo iti day di asawam. Apay, panagkunam ka day, kat igad ni Gabriel ti panagadal na. Hawan, ay, Agtalir ka kiti anak ko, Manong. Nagkarikanyak sakbay anapan iti sentro. Igaid na kanu ti agadal, gaputa maasyanan kanya. ay, jak amaw. Ngam saan akasta ti marikriknak. Amangan kid din wag bulbulak-bula ang dayjay nga ubeng. Isu akayat na ijay. Ikan tayo kumay ti gundaway ni Gabriel, Manong. Ang mga nupod nung agbalbaliwan. Barang igaid na batan ti agadal. Ano sandak kumapayla ang akabalay. Uray, kuskus sila panak ni ipagdalhin. Nagmayat gayam ti kastoy abiyag, Daniel. Nagmayat ti aginom iti adong arak. Wen Gabriel, mga yabak pa iti babae, table ta. Masapol nga damat ka table ta dito ya. Sige, mangyap ka. Ado ti kwartak. Siyak ti makamu. Rumbang lang nga. Laglagi pa, akinaduaan ka lang dito yung sentro. Hindi kag danag. Enjoy life lata. Manumot na bulan sipod na panagadal ni Gabriel nga anak mo ijay sentro, Mari Salome. Si marungkar ka din kan ka. Saan pa nga Rodmare? Kailiw kumutan ti anak ko. Awan mo't ngamin kwartak amapan mang sarungkar kan kuana. Kasano nga, Ben? It-itad mo maamin latan ti sapul mo iti anak mo. E dito tagistay impabalon mo amin ti kwarta anang isalda am iti dagakan balayaw. Agkaraawag mo't ngamin nga awanan usaran na. Nagningi na kano ngamin unay dagiti magatang ijay. Masapul amaamwam mo tipod no akasasad na ijay, Mare eh. Pasensya ka na. Atapag aluklukon na kan ti anak mo. Ha? Imposible na ibus ng ti kwarta no awan sa balay nga aramiden na. Umay kan, Daniel. Aginom tamanan. Ado ti anak kan pulutan aginatang ko. Ay wala, Gabriel. Nagmayatan ti kastoy. Apag-ring talayang, aginom ka nagpulutan tamanan. Isungarod na bumangon kanitan. Aginom ko nagpulutan tamanan. Abay, ado ka di peti kwartam? Apay, nagadulat ta tikat gataang mga bastota. Medyo pasitan. Ang awagak tumanan ni nanang ta ibagak nga ado dagiti ka sa pulak. Ibagak nga ado dagiti ipagpagatang da iti pagadalan kang paili. Nalaing ka talaga dumiskarte, Gabriel. Saludo akin ka. Studitan, oh my God. Agur-urayan ti isyat ta. Apay nga ay Salome ading ko. Di na kamatla malagipan asarungkaran ti anak mo. Nalabit ama kumikumla ang Manong. Ngam kanayon mo't kit di nga awagan nak. Di mun kaluban ti mading aramiden ti anak mo. Manong Sandro. Amukmat kay. Awagan nakalaang ti anak mo no agipawit ka iti kwarta. Saan ka de? Ado lang amin kano ti masapul da iji pagadalan da, Manong. Ay na, ngam panunutem kumamat Nagdakal ti impawit mo a kwarta kan kuana. Naibusan na dagaws. Awan pahin mabatbatikan ka. Ultimo sweldo, ipatulod mo amin kan kuana. Naimbag to na danon kayo dito'y balay da tata Sandro, Nana Salome. Ada na patig nga ibagak. Anya ka di day Tricia, balasang ko. Kuwang amin, Nana. Diyak amo, no kasano nga ibagak kada kayo daytoy. Sigurado nga min na masakitan kayo. Anya nga min day taya. Sige, ibagamlat ta, balasang ko. Ada nga min na amuak. May papan ka ni Gabriel, Nana. Naibaga ni Ma'am Lani kanya kay di kalman. Iso ko makanuti umay mangibaga kada kayo. Nga makumikom kano ngamin. Anya ka di day ta. Ibagam ko man. Madanagan akon. Gaputa mga no maipapan iti anak ko ti kayat mo nga ibaga. Pasensya kayo, Nana. Ngam talaga amay papan ka ni Gabriel ti kayat ko nga ibaga.
Masapul amaamuan niyo. Asaan apod no nga agad-adal ija sentro. Agbulbulakbol kan agin enjoy dalaang ka ni Daniel. Anya, ang kasanoan na amuam day tabalasan ko. Linuko na kadimanan ti anak ko. Kasanoan na amuan nyo asaan gaya mga agad-adal ti anak ko, madam. Ijay pagadalan, ijay sentro, tinakapasamakan na. Nalagip ko akinita tinagan ni Gabriel ijay. Ngam nakla atak. Gaputaawan nakalista ag Gabriel Morales ijay. Una yun no kasta. Linuko naklagayam ti anak ko. Tinasayaat, personal amapan kayo ijay. Manang Salome, panagnagan nyo ti amin. Anya ti amoyo. Amangan mo't no iti private school ti ayan na nga agad-adan. Ay, jackpot yun day ta, madam. Ijay National High School ti kunana nag-enrollan na. Kat no awan gayam nagan na ijay. Nalabit asan apod no nga agad-adal ti anak ko, Madam Lani. Una yan no bilang linukunak manan ti anak ko. Sapay insalda kon ti kakaisuna sa ni Kwame. Kasano pa'y amabawik day jay. Husto day ta na panagsangsangit mo, Mari Salome. Nagkampay no pudno tinaamuam. Mapantay jay syudad, kat kasaritam ti anak mo. Ay, kaslag kapsuta kitikas di na amuak, Mari. Diyak ni namnama kabaalan nak manan alukwan ni Gabriel. Ay, masyanak matkan ka, Mare. Ngam awan mo't maramidak. Apay mo't nga minakasjay ti naramid ti anak mo. Awan amo ka nagkuranga kiti anak ko. Ngam apay ang nagbali na sukir. Kanatangkan ti ulo na. Daniel! Daniel! Sa dino ti ayan mo? Pwede ka sumungbat! Diyos ka. Apay nga awan ni Daniel ito daw me. Napanan na nga ta. Awan mo talaga iti kawas na. Pinanawan na ka din. Sapay awan ng kortak. Adda na ibati asurat iti lamisan. Basag man. Pasensya kan. Ngampim manawa kundita. Nalabit ang nakaawid akton iti balay mi apaman amabasam ti surat ko. Amok ang naibusen ti kwartam. Jak gayam kabailan ti agbyag asisyak. Kasapulak gayam ti pamilyak. Addaken kan no anya ti aramidam. Pay nga itapay a pinanawanak ni Daniel. Sino pa'y ti kadwak? Awanan kwartak. Ultimo pagplitik nga agawid katawan. Anya nga ti aramidak itan. Pakawanan dak nanang. No nagulbudak kada kayo. Sana po no nagadalak. Apay ang naramid mo ti kastoy kanya, Gabriel. Amom ka di adara kan lingat mi ti day di amam ti pinagpuunan mi. Tapno magatang mi ti daga kan balay tayo. Ngamgaputa nagkari ka nga igaad mo ti agadal. Ingkedemak nga insalda. Kasano pa'y ita mapasubli ta day jay? Kasano? Agbabawi ha. Gapo itikas di nga naramid ko nanang. Ngami karik. Bumawi hak nanang. Ikandak iti mo di agundaway. Siyak to timang saka iti naisalda sa ni kwa tayo. Tsaka mo, Gabriel. Gamawanan maramidak. Panagkunakat na ipaay ko aminen. Makaamukan noon niya ti kayat mo nga aramidan. Total, natangkan ba't lang ti ulong. Pakawanandak ko mananang. Ulitak. Ikandak pa iti maudi agundaway. Agadala ko na talaga. Tap na mapasublik to ti balay kang daga tayo. Diyak amo ti sawak ita. Ala, ingkay sagana amin ang dagiti gamit mo.
Tagawitan, awanan pagbayad ko dito'y kaseram. Ay na, kung natopay kahit. Lino ko nakalaang ti awanan bain nga anak mo. Ay na, no siya klaang ti ama na, dinusak ko man. Nagsakit man. Tsak amuno niya launay ti pagkaskas jayan na. Ngambay amon, saan mo nadangran? Total, awan mo't laang ang dengdenggan na. Makaamon itibiyag na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Makaamon itibiyag na. Gaputa saan kun apagadalan. Amangan no ibagbagam manan ti kasta. Ngam itad munto man amin ang abirok mo kan kuana. Saan itan manong? Makamon itibiyag na. Gaputa awan mo't ipangpangag na apulos. Naimbag abigat mo, Madam Lani. Mabalin ka ding agsarita ta. Sika ka di dayta, Gabriel. Nagkutong kan ngimisit ka matan. Uwan, ma'am. Nagtrabaho ak ngamin iji garden. Kabayatan asa anak pa yan naka-enroll. Kayat mo asawan, agadal ka manan? No, mabalin ma'am. Mabalin Apay kit din asaan. Agenrol kan, gaputa brigadan ita alawas. Sigurado, maragsakan ni nanang mo numaamuan na dayta. Sapay la ka mo talag ni nanang kanyak, ma'am. Ngamin, napasakitak iti husto iti kalabas. Basta agadal ka anaimbag. Ipakitam kan kuana anagbalbaliw kan. Uwan, ma'am. Kahit no, adan to pan na kay karik. Agpaayak, kas libraryan iti pagadalan. Tapno adan na yung ti allowance ko. Nasaya at dayta akapanunutam. Ngamno ita, agenrol ka pay. Ingka itan, gaputa ang mga numaawanan ka iti islat. Uwan, ma'am. Katagyaman akmanan iti panagtalakyo kanyak. Pudnong agad adalak, angkel. Narabyanak. Tanapaanak pa'y ngamin iti ayan ti may sa sideline ko. Naimbaglaan na yun ti allowance ko ti masweldok. Kasta. Manungatamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Sana ngagpampamarang, angkel. Maawatan kayo no awanan panagtalakyo kanyak. Dahito na ti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kanikarkarigatak ang mabawi ti sanikwami nga naisalda ni nanang. Kahit sapay la kumaa, tamatong palmunto dayta. Gaputa di mo mat inikkan pateg, dagiti amin a panagsakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak, angkel. Kat sapay la kuma. Tatarabayan nak ti Diyos. Amo na ang nagbabawi akong dagiti dakas nga inararamin ko iti kalabas. Isong aure marigrigatan nak. Ananusak. Masapol ang makabawi ak kaninanang. Manungatamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Saan nakagpampamarang, angkal? Ngam maawatan kayo, no awanan pa nagtalakyo kanya. Ngam dahito iti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Ken ikarkarigatak met amabawi ti sanikwami ana isalda ni nanang gapo kanyak. Sapay la kuma, tamatong palmo dayta. Gapo, tadi mo mat inikkan pateg dagiti amen a panagsakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak, angkal. Ket sapay la kuma, tatarabayan nak ti Diyos. Amuna nagbabawi akon dagiti dakes nga nararamid ko iti kalabas. Iso nga oray marigregatan nak. Ananusak, angkal. Masapula makabawi ak kaninanang. Urnusam ti biyag mo, kaanakan. Ita, tasaan pa'y analadaw ti amin. Talaga atakalan ti nagbaliwam, Gabriel. Napasnag kaitan nga agadal. Kanayon ka pa yan dito'y library. Talaga napas na ka, Tricia. Naibagkan ka. Gapot agturpos kanton iti high school. Madanon mong tumat Wala, panawan ka pa dito'y.
Ituloy mo pa iti agbasa iti libro. Ay, ungayam. Noada ka sa pulam a libro. Ibagam kanyak ta sa pulag. No kasta? Sikat ti librarian ita? Un Tricia. Isupay ti tangdan ko. Ayos day ta Gabriel. Ituloy mo tinasayat nga ugalim. Masapul a Tricia. Ang mga no, di naktukayat no bilang. Anya? Loko ka Gabriel. Panawan ka man laangan ditoy. Oh, apay an naka-uniform ka manan, Gabriel. Sana may bagay kan ka. Agad adala kami ng Daniel. Anya? Ang sika. Di mo intuloy tinagadal? Awanin dahin tayo ti bukabularyok. Apay kuma parigatak pay lang ti bagik ngay. Namiris ko ngamin na nasaysaya at matlang. Uray kaskas ano. Ket adda malpas ko. Dakkel ti atraso ko ni nanang. Diyak kaya't ngagnanayon ang nasakit tinakam na kanya. No siya, awan dahi tan. Nagmayatan ti biyag ko ita. Gaputa sumangpet amin ang masapol ko iti balay. Parigatak ka di pay lang ti bagik. Agpanunot ka Daniel. Ornusong tibyak mo. Kapayatan na di pa'y naladaw ti amin. Diyak kaya tagitang ibagbagam ha. Oh my kakit di. Mapantaginom. Nabayagan dahi di na udi a panaginom ta. Naimbaglangan, tanaanos ti amo mi ani Madam Pasita. Umanugot latangag naid kami iti sinaldaan na abalay mi. Kahit agawit kayo nga ron ijay. Hawan manong. Or-orayak ni Gabriel, tapno matulungan nak amang impake kadagiti kawes kan kagawaan mi. Tapno makawaya kayo matan diti balayo. Maawatak, basit to'y balayo. Iso aditay makagaraw unay. Maawatak mat ni ipag, no apay akanayon ako silapan na. Pakibagam tulatan manong apimanaw kami dito'y balayo. Di kagdanag ading ko. Patsyak ang maawatan na katiipag mo. Ang marabiin ading ko. Ay, nalabit ang nagbulakbul man ti anak mo. Iswasan pa'y asimang pal. Naimbagarabiyo nanang. Uncle Sandro. Pasensya kayo. Nakainumak basita si Mang Pet. Pinilit naktumot ni Daniel nga ginong. Ang hindi yung panunutan ngagsubliak iti bisyok nga ginong. Pinatgak lang ni Daniel. Diyaka mo. Makaamukan no anya ti kayat mo nga aramiden, Gabriel. Saan ka nga minan nga agpamarangpay? Ala, rumor ka. Kating ka aginom. Wano agbartak. Pakawalandak ko man kadagiti na aramid ko iti kalabos nanang. Ipanagnak ko kada kayo nagbalbaliw akon. Di mo alilawon ti inam, Gabriel. Kailalaam kumama ti panagsaksakripisyo ni nanang mo. Para kan ka, sipon ubing ka. Malagip mo ka de, idinakiapa ka. Kat uray la na iramraman anadangran ni nanang mo. Oo, Uncle. Isungarod ngay karkar, igatak ti mga barwanan. Gapotamok nga aduuna yan ti saan anasaya at ngay nararamid ko. Ikanda ko maiti gundaway amang ipanaknak iti dayta. Anya, kasta tinapasamak, Mare. Amangan mo't no pudno ang nagbalbaliwan ni Gabriel. Nalabi ta kasta. Ngam na mabalin. Diyak pa'y lakayat nga ipakita kan kuha na ti kinalok ng ti puso kas ina. Baybayan tayo pala ang agamiris iti husto ti anak ko. Barang dinanton sublian ti mading aramid na. Mala, sikat ti pakaamuno day ti kayat mo. Basta di mo matunay papasan ti bagay. Tanay, nagkutong kan Maray. Nagrigat day to'y para kanyak. Ngamamok, partilat ta day to'y ti panagsakripisyo para iti ipatpatag ko nga anak. Mala, Mare, gusto day ta pa nagladladingit mo. Amangan no makapadagas ken ka tinalabas apa nagladingit. Anya, sumardeng kan nga agadal kunam Gabriel. Wan Tricia. Panagkunakat awanan at talaga ti talak ni nanang kanyak. Pumanawak dito lugar tayo.
Padasag tigasat ko iti sa balya lugar. Awan samot ang sir-sirbi dagiti panagsaksakribisyo. Tapno makaturpusak lang. Dayta ti saan mo nga aramidan. Sigurado marigatan ka. Anong samlatan no anya ti mangeg mo? Ipakitam anapudno kay ti panagbabawim. Anya ngay nga rod. Panunutam latan, aday ito iti bunga ti kinasukir mo iti kalabas. Ngamkit di. Itultuloy mo ti aramidam. Gaputan na pintas mo ti gagam mo. Agyaman nakiti balakad mo, Tricia. Sapay lang ko, ma. Tamabaalak dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Anya ka di ti paglidlidayam, Gabriel. Maksayan ti kinagwapom, numalmalday ka akasta. Kakaiso na ang nakapasakan iti first year high school ita atawan. Nagngangato pa'y dagiti gradom. Rumbang kuma ang naragsak ka. Diyak ka mo, ma'am. Ang mariknak ngamin ita, dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Di nakpayunay kasarsarita ni nanang. Puro pa mabalaw pa ti mangmanggag ko ni Uncle Sandro. Gagangay laeng dagita. Tinapatag kat nagbalbaliw kan. Ipakitam kit di at talaga ang nagbaliw kan. Patsak adumteng tumatlaeng ti panawan ang mapakawan na kaninanang mo. Kastamot ni Uncle mo Sandro. Iso adi ka kumamaupupay, Gabriel. Agyaman na kiti pa magbagayo, ma'am. Awan na nyaman na. Kat maragsakan parakan ka. Kumusta kan Salome? Kumusta ti anak mo? Damag ko kat maudin atawon na iti kulay. Siguro, madam. Ngamin, ijay mo tan syudad tinagtuluyan na. Di ako na monopod nung agad adal wano saan. Saan ako namang namnama. Di akon kaya ti mapaay akas iti kalabas, madam. Maawatak tirik nam. Saan na kamot siguron alukwan ti anak mo? Gaputan nakita mo ti panagporsigina tapno makalpas iti sekundarya. Wan matket di, madam. Makitan to, nupod nung agturpos. Narigat ti mapaay manan. Sige lang, Gabriel. Mangan ka. Siyak ti makam mo. Mangan tayon dito eh. Tapno maturog tayon tulatan inton makadanon tayo ije kasera. Agyaman na ken Patricia. Sana bale. Siyak tumot inton sumarono. Pasensya ka pala kanyak ita. Sa anak ko maabulak-bul edi. Nakalpasak, nagtrabaho akmat kumakaskan ka. Di mon panunutan dayta. Tinapatag itakat nagbalbaliw kan. Ala, mangan takit din tapno makaawid tamatan. Ako, umunakan tulatan nga agawid. Inak pa iti may sa sideline ko. Sana bale. Upat nga oras la dayjay. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Umunaklatan nga agawid. Ngam kita di mo unay abuswan ti salon at mo, Gabriel. Labiin, Salome, ating ko. Asino ay atipadpadaan am. Itay kapay lang atalyaw di tatawayaw. Kasangay ita ni Gabriel Manong. Di na lang ata malagip ti aghawit iti balay. Anya, di mo papasampay lang di anak mo. Di munto pa'y una kasarsarita. Kasano ko mga ron nga agawid? Kinapudno na. Kailiw ko una yun ti anak ko, Manong. Kaya't ko amatunoy na ti arapaap na. Babaan iti bukod na apamuspusan. Maawatak tirik na mading ko. Iswadi kan agliday. Dumtang tumot lang ti gundaway. Ang makatin na kan makitam ti anak mo. Anyamit ta. Nasik mo dito pagpagnak kita. Sapay lubat ti flashlight ko. Diyak po na makita ti pagnak. Di kagtig na iti dakas. Hold up daytoy. Itad mo amin kanyak akwartam. No di mo kaya timatay. Pangasim, di na ko madangran.
Sige, itod ko amin na kwartakan ka. Itod ko, uray darakan lingat ko ti pinagpuunak iti daytoy. Adung pa'y lasaom. Itid mo kit ninti kwartam. No di mo kaya timatay. Daniel, sika ka di dayta? Ha? Apay nga mamunak. No kasta, masapol agudasin ka. Pangasim kayam, dinakdangran. Siyak ni Gabriel. Anya? Sika? Wen, apay nga, Oh, ato iti daduma kwartam. Agarudok kan nga umadayo. Sakbay nga umasidagdag iti kakadwak. Darasam! wen kayam. Ang agbalbaliw kan, sakbay amala daw di Di amin. ka nagsaupay. Darasam ti umadayo. Umayin dagiti kakadwak. Sigurado ang maisagmak ka nung maabutan da ka. At iti danom, Gabriel. Uminom ka pa eh. Kas kala nasukaan na si Mangpat. Agamanak. Pasensya ka no nasingak ti turog mo, Tricia. Jak mo tin naputan tinagtuktok iti ayan mo. Nakigtutak nga rod. Nang runa itay nakita ka. Apay ka di. Anyat na pasamak. Gistay na isagmaka kon. No di nakla na ilasin ni Daniel, amang ano pinatay na kon. Anya? Apay ko mga ramidan na kan katikasta. Kasanwa nagkita kayo ka ni Daniel. Nagkita kami ti dalan. Nalabit ano sa anak ko maanak balbaliw. Nalabit nga agpada kami itan ka ni Daniel. Agpada kami kung mga holdapper. Anya? Ulitan man ti ko nam. May saitan nga hold upper ni Daniel. Uwan, Tricia. Hold upper itan ni Daniel. Anya? Apay mata na nagbali na kasjay kadakas ti aramid ni Daniel. Sayang ti biyag na nung kasta. Sayang at talaga. Saan nga rod amaliklikanan at ibabak nang yumaray? Unay kat ta ibabak nangan, mare. Isuda ta isuda ti agsapsapol. Saan mo't ada kami? Di ka no baligi ti anak kat baligi mo tinaganak. Pagyamanan mi ti apo ta tinartarabay na kami akan ayon, mare. Ay aguray ka man. Mapan ka kadimanan iji ospital. Wun, mare. Inakmanen abalunan ida. Amumot anangina ti magatang ija syudad. Imbag dito'y ayan tayo, tadda madawat anateng. Adaman damagak mare. Awan ka di tinadlaw mo kadamanang simang ken manong kadyo. Idi ka nayon ka ijay ospital? Manipod ka na yun amapan ija ospital. Nadlaw ko asaan dauna yun anatangig lakay. Saan ka de? Ano na yunam ti sumsumgad nga apoy? Kahit ad-adda arumobrob. Ang amno kontraam iti nalami es, akas kumaiti danom, kahit masabsaban. Sabagay, maawatak ti kayat mo asawan. Nutuladen tayo ida anatangig. Ad-adda nga agbalin tayo amin anatangig. Ngam no agpakumbaba tayo lata. Dumtang ti panawan ang makaamiris da. Ken naas-asidag kano ken ni apo tinapakumbaba ngem tinatangig. Tay kunada nga ruday na. Ang maitang kayag to tinapakumbaba. Ang maitalmad to ti agin nga ngataw. Sikapay lang ti mapan mamalon kada angkal mo iji ospital Tamapan kami pa iji pagandalan. Aggraduar ti kabsat mo. Untatang, naluto ka din ti ibalon ko? Madamapay lang ti luto ni nanang mo. Apaman ang makaluto. Mangantayaw, ta pasyudad kami. Mapan kami iji universidad ti kabsat mo. Agturupos gaya man ti kabsat ko Nagbiit saan ka di tatang? Un nga raw anak. Idi madamapay nga agad-adal. Kasla nagbayag. Ano mi tataag turposan? Kasla nagbiit matayin. Sumarunon samat kini Junior nga agabrod. Ewan ka na Tahiring man ang ti pagtrab-trabahuan na hotel. Si kamit kita ti may dito ospital, Barok. Wanang kail. Napan nga min datatang kananang iti pagadalan dading ko.
Taggraduar ngamin ita. Agpaggraduar manen datatang mau. Wen angkal. Ita ti graduation na. Saan ka day ngagpadatin alada kini junior akursaw? Wen angkal. Katapaman ang makaturpos, mapanmat ijay ayan ni junior ita. Ay naghasat kayo. Adda manen kabsat mo mapanidya abroad. Sapay kumaa, tagbaligi na angkal. Agdua-dua ka pa'y lakaday. Kat addan ijay ni junior. Mabalin tayo kanun ti agawid. Ang dakkel mo't gayam ti bayadan tayo. Kasanungatan. Babae nakamang ibaga kada aysa. Ta doon tintultulong da. Panipod ada tayo dito yung ospital. Patinduang kendingwain. Isuda ti mga asikasaw. Uray siya kat makonsensya akmat, nanang. Saan tayo idi nga imperpirit? Ngam tinulungan da tayo lata iti tiyempo ti pakarigatan tayo. Isuda tayo makunaan na pudno akabagyan. Wen nga ruhad, nanang. Di da nagimula iti sakit tinakam. No saan ada pasamak ti kastoy? Saan ko anak ita ti kinaimbag da kas kabagyan? Ti parikot ita, kat ti pagbayad tayo. Saan tayo ang makaawid, no saan tayo ang makabayad? Mapan ka kadimanan iji ospital, bakay. Wen lakay, amangan no agawid da, tamanon nga aldaw da ijay. Mala, ingka nga rudan. Tainak mat kitaan ti dingwanda. Wen lakay, amangan no kasapulan da ti pagluganan da nga agawid. Daklakit di ti gastos da ija ospital. Nurumwarda, akit awagan yun ni Peter tapno sukunan na ida. Wen lakay, awagak tulaangan ni Peter. Mala, inak nga rudan. Ala, mapankan. Di da ka di imbaga no kaano nga agawid kayo, manang. Ita ko maa. No mabayadan ti bill may ipag. Nagdakkel ti bill mi dito yung ospital. Napan ka di nagtrabaho ni Brenda. Naglib. Tama pa nagdiskitar iti pagbayad may ipag. Mano ka de, tainak mangirwar iti ipautang ko a pagbayad jaw, manang. Pautangan na kami ipag. Wuna, ta saan da kayo mat apagawidin, no saan kayo ang makabayad, manang. Ay, awagam man nga rod ni Brenda ipag. Ipagam nga da ipautang mo. Hello, auntie. Si kakadida ito eh? Wen, kaanakan. Adda ka din na iremedium a pagbayad jo dito ospital. Awan nga rod, auntie. Nakautang ak ngaminan kadagiti katrabahwak, idi agka sa pulan datatang kananang iti agas. Umay ka dito yan, tainak mangirwar iti ipautang ko kada kayo. Ha? Agpaiso, auntie. Adda ipautang mo? Wen, kaanakan. Ngam inak pa'y agwidro Agyaman na kunay, auntie. Nagsayaat kayo talaga. Si kakit di mat kaanakan. Asino kumapay nga iti agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Agyaman akmanen unay, auntie. Hello, nanang. Nakaawag kayo man. Umay musukunin da angkel mo dito ospital, taagawid da ita anak ko. Ita ka din, nanang? Adak dito ili. Wen anak, nakabayad dan, ngam narigat no mapandapay laang ijay terminal. Imbag no si kanti umay dito. Sige, nanang. Umaya kon. Sige anak, urayan da ka Sige, nanang. Bye. Da kayo matgaya man bayaw. Imayak tainyawag ni Peter at andani kayo kanon sumangpay. Agyaman kami ti dakkel at tulong yo, bayaw. Kahit kumusta mat ng tirik nayo.
Sapay agpada kayumot nga ron iti sakit. Mayat meten bayaw. Day talaang takanayon kami ang mapanagpa-dialysis. Day ta tirigat na. Ang manyangay nga road, no isula ang ti remedyo tapno masalbar ti biyag. No anya ti imbaga ti doktor apagsayaatan, isumag ti aramidan. Anya pa'y ngay no di kasta bayaw. Tapno makabayad ta iti utang tayaw nga imbayad ta iti ospital. Isubli ta ti sular a ginaatang ta kadasan jaw lakay. Imbag ta sana ti ginatang ta tinang ipatakderan tayo ti balay. Wen sangag paisaw. Ison ti pagbayad tayo ti utang ta. Ay, day ta ti remedyo tapno makabayad ta. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta. Kat saan tamot na makatrabaho iti nadagsan. Kanayon ta pa yama pa nagpa-dialysis. Buwan nga raw. Gastos kan taktak da ito yan. Nagrigat ti kastoy kasasad ta. Kastoy gayam no madadahil ti kidney. Malading itanakman iti napasamak. Anyagay katadaditan. Aanaws ako nada. Intamanan itulod ti anak ta nga ag-flight. At damot kit din ni manong na amang sabat kan kwa na ija airport ti London. Hun matkit di abakay. Piya ti danag ko ita. Ngam ti danag ko di damo ta nga intulod ni Junior. Wen tamo taan nataltal gadto ijay. Mayat mo ti trabaho da. Kan nasaya at kanumot ti busda. Ide kat saan ta nga amaw. Nuan niya ti agur-ure agasat kan kwa na ijay. At daamak ta ide. Ikararag talat ta ti salunat kan kinatalgedan to adwa sa jay lakay. Wen bakit? Pudno day ta anak kunam. Imres kamot manang. Itala ang amakita ka. Ta itakamot laang umay dito store. Ay, agwat-wat mamait. Takanayon lata na nakakulong da tao ija balay. Huwan nga rod madikanaw no awan pulos pa nagwat-wat ti bagay. Saan kami pa makatrabaho iti nadagsan? Imbag pa ikat ni Mari Aisa, tanapandamanan intulod ti anak dama pan iti abroad. Napandahin tulod ko nam. Nahisan ko nga mo day ta Limabas da ngamin itay, iso adinamag ko manang. Awan ka di ba'y planom amapan ije abroad, Manong Peter? Awan ti kadwa datatang agtalon dito'y aading ko. Sana bali Taipapawitan na kasiguro dagiti kakabsat mo, Manong. Wan matkit di Saan ko aparikot? Tairaman dak matapawitan no agpawit da. Nakasaysaya at talaga dagiti kakabsat mo. Tas saan da apaidam? Day tamat ti pagyamyaman na kadakwada. Di dak papaidaman. Ti kano tao asaan anapaidam? Saan mo't apaidaman ti apo iti grasya? Adda ka di masapulyo, manang, nakaumay kayo mo't. Kaya't may kumakid dawain, mabalain. Ket tilote ginatang mi kada kayo ti pagbayad mi iti utang may. Saan nyo ka din akasapulan tilote, bayaw? Ay kwa, jay matsigod alo ti ama sa kupak ti nagpatakderan may. Saan kami ngaminan na makabayad? No saan ajay sular ti pagbayad may ading kaw? Da kayo no kayat yung ay sublimi langan ti sobrana. Basbasit mo ti utang yo, ngam tigatad ti daga. Ada kayo no kayat iyaw ti agisublay, ta aramaten may ngagpadialysis. Ala, isublimi ti surok na, manang. Made ti manggundaway iti pada tao. Jayla ang utang yaw, ti bayadan yaw. Nay, ada kayo dito kalsada ante. Promar kayo kadi. In kami man na nagpadialysis baraok. Mala, lumugan kayo nga rodan. Tay tulod kayo kini Uncle. Ay na, agyaman kami baraok. An-anusan da kami Unay kayo lakid din na yan, te.
Awan sabsabali ka da tayo. Isong agtitinulong tayo. Imbag lakit din, tanagsaya at kayo barok. No sa bali laang a tao, baybay anda kami. Nang runa no pinasaktan mi ida. Sana day tati panunutan nyo, ante. Mala, umay kayo nga din. Hintay ayaban niya, Uncle. Matanawak itaya nagpuskol ti bunga ti manggayo manang. Diyo ka di pa ipaburas. Sa bagay, mabalin matkit day nga ipaburas. Kasaok man nga agpaiso ti mangburas. Nawadwad lakit di ti paglakwan nyo iti bunga ti manggayo. Taado ti bunga na. Imbag lang nga aramaten man ang agpadialysis. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpadialysis. Kunak numaminsan laang. Saan mo't takanayon mo't gayam? Ay, nagrigat talaga. Iso nga ay wanan ti bagay. Imbag jay lumiklik iti sakit. Ngam ti agasan ti sakit. Ada ka di papanam ita baraok. Inagpasada, ante. Apay, in kayo ka di agpadialysis? Ay, saan baraok? No kumakayat maukat si ti mangipaburas ijay mangga. Tabi ngayon tayo ti bunga na. Anya ti kunayo, ante? Bingayan tayo ti bunga na. Uwain baraok. San ka naduruduray nakasiday? Ay, pasensya anak iti kinapaidam ko iday. Nalipatak day jayan, ante. Awan kanya akong day jay. Awan ti sakit tinakam ko. Madipod ita. San kun nga ipaidam ti bunga ti mangga? Naamiris ko adakas ti agpaidam. Tadumteng to ti aldaw. Akasapulan ti arayat ti karuba. Nagado tinaburas a bunga ti mangga. Manungay akaing dagita. Pagbingayan tayo ka na, kunan ni Auntie Simang. Puno ka di ti imbagam. Bingayan tayo. Puno ka di manang. Ay, pudnaw ading kao. Rumba nga pagbibingayan tayo. Uray siyak timang buboys. Pakawanan ko iti panaglablabas ko iti kalabas. Ay ket ipakali tayo mat nga rod nga ipalawa ken ipaunag ti bubon. Tapno bastante ti danom tayo, manang. Ay, ngam awam maitulong ko apagtangdan ading kao. Amom ti kasasaad kao. Ay naawan parekot, manang ko. Oray siyak ti makaamo iti gastos. Basta aglilinangan tayo iti husto. Awan pinaidaman. Ay, husto ta imbaga maading ko. Agririnanod tayo. Taiso ti kayat ti apo.